කොහෙන්ද ආවේ කියලා? මට දෙගම අපේ ගමේ ඉඳලා. ඉතින් කොහොමද මේක ගැන දැනගත්තේ? මට ආරාධනයක් කරා නරවල විතරක් ඉදිරියට දාන්න බෑ. අම්මා දන්න මොනවා හරි කරන්න කියලා. අතුරු මම හරි සතුටුයි. මොකද මම EMIC එකේම ආවට මේ වගේ යාන්ට ආවේ අද තමයි. මගේ ජීවිතේට අද තමයි ආවේ. අද මම අපේරීම සතුටක් ලබනවා. ඒ වගේ මම අද රැයට මේ කුමාර ඉඳලා හිට පොළොවේ මේ බඩු ටිකක් අරගෙන තමයි යන්නේ මේ ලබාගත්ත මුදල. මම හරි සතුටුයි. ගොඩක් කට්ටිය ඇවිල්ලා තියෙනවද මේක? ඔව් ගොඩක් කට්ටියක් ඇත්තටම මම දන්නේ අද මේ වගේ ගොඩක් කඩ සටහන් තියෙනවා නම් මම ඊනම් මේ කෑම කොටුට දෙන්න හරි වෙස්සන් එනවා. මේකත් පළවෙනි අත්දැකීමනේ. ඒ නිසා මම ඇත්තටම සතුටුයි. இல்ல நீங்க எங்க இருந்து வந்திருக்கீங்க? முழுன்று எங்களுடைய ஒற்றுமையை எப்படி உருவாக்குறதுன்றதுக்காகத்தான் இந்த முழு இதையும் ஏற்படுத்தினது. அப்ப அந்த ஒற்றுமை எப்படி இந்த உணவுகள் மூலமா வருதுன்னு நினைக்கிறீங்க? எல்லாத்தையும் உற்பத்திகளும் காலத்தில் சில பேர் கெமிக்கல் போட்டு செய்யினேன், சில பேர் இந்த இயற்கையாயே செய்யினேன். உற்பத்தியெல்லாம் இயற்கை. அந்த நேரம் அப்படி இடிச்சு செய்த நாங்களும் அதே மாதிரி. அப்போ உங்களுடைய தனித்துவத்தையும் இது காட்டுது நினைக்கிறீங்களா? எப்படி நீங்க வித்தியாசமா இருக்கிறீங்க? எல்லாருக்கும் நனைஞ்ச வரைக்கும் நாங்கள் அப்போ அந்த நேரம் எப்படி செய்தோமோ அதை இன்றைக்கும் நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்தி வார மாட்டாவது தெரியாது. சரி, இங்க இருக்கிற இந்த மற்ற சிங்கள ஆட்களோட ஏதாவது பழக கிடைச்சதா? அவையோட கதைச்சு பழகி உங்களுடைய இதை பேசி பழகிக்கிட்டீங்க? 100% natural. එතකොට herbal health ඒවා. organic ඒවා අපි කරනවා. විශේෂයෙන් juice තියෙනවා, jam තියෙනවා. විශේෂයෙන් මෙතන artificial flavors, colouring, chemical, acid, preservative ඒව නැහැ. 100% natural. වසවිස දාලා මුකුත් මේව නැහැ. අර අරමුණත් මගේ අර ස්වභාවික ආහාර විකිනීමත් නිරෝගීමත් පාරිභෝගික ජනතාව දී කිරීමත් තමයි ප්‍රධාන අරමුණ. ගොඩක්ම දැනට අපේ සමාජයේ බහුලව පවතින ඔය දියවැඩියාව, එතකොට අපේ අදිරුදුට ඉන්නේ දේවල් සීනි මට්ටම වැඩි වෙන දියවැඩියාව ප්‍රෙෂර් කොලෙස්ටරෝල් කියන්නේ ඒ වගේ රෝගවලටත් අපි අපේ දේශීය පාරම්පරික ඖෂධ එකතු කරගෙන නිෂ්පාදන කීපයක් කරනවා. සියලු මගේ චූට් බබාලා ඉන්නවා, ජෑම් කන ඒ වගේම ගර්කිර දෙන මවරු, ගර්භිණී මාතාවන්, බාල, වැඩිහිටි මහලු සියලු දෙනාම මාගේ පාරිභෝගික ජනතාව සියලු දෙනාට මෙල්දී ගන්න පුළුවන් මගේ නිෂ්පාදන. මේ සියලු නිෂ්පාදන කරන ෆෝම් මේක මම ගෙදර නිෂ්පාදනය කරන්නේ. ගොඩක් කාන්තාවන් මම යොදවන්නේ 25ක් විතර ඉන්නවා. ලොකු පරිශ්‍රමයක් දානවා. අපි සෑහෙන වෙහෙසක් මහසි දරලා කරන්නේ. සීට්ස් සභාග තත්ත්වයේ අපිරිසුදුකම විශේෂයෙන්ම සාකච්ඡාවක් විශේෂ තත්ත්වයේ මම වෙනවා. නැවුම් තත්ත්වයේ කරගෙන මේ හොඳ අධ්‍යයනයක් කරගෙන හොඳ ගමනක් යන්න දරවක බලාපොරොත්තු වෙනවා.